pusi berta tepi arjoita. BJP atum claim joy ajoine ason lamki keklem pusi Congress atum akoi kipi. Patumi dipu along legal service atum pen jirok togasai kedeng. Mokhi mahawar ing nama ingar don klihem kipi. Karbi Anglong District Congress asai hem along hirang kiamai kepa. Bangso mai along KADCC dunmai puroton ing tipen kaning JK Karbi Anglong along non council kachari atum klempon joy duo. Kedamtang tin alam kimate WPT scheme kosonsi hills along ta lapen non hejong biswanat chariali along long a kesom lahai manghumeme lasi BJP party policy one nation one theory si nangklangbom pusi akoi pi tin jitu bitoron kora ইয়াত যে গণ্ডগোল হৈছে itu already আমি প্ৰেছ মিট কৰিছো ইয়াৰ পিছত আমি গম পাইছো যে এই প্ৰেছ মিটত ইতিহাসি BJP অটোনমাস কাউন্সিল কৰিছে এতিয়া আমি গম পাইছো এইটো ট্ৰাইবেল ওয়েলফেয়াৰ পৰা দিছে WPT নেক্সট ট্ৰাইবেল যিটো স্কিম এইটো পৰাই এই টকাটো ইয়াত দিছে বা দিছে আৰু ইয়াত পৰা আমি গম পাইছো যে প্ৰেছ মিটত কিছুমান পলিটিক্যাল পাৰ্টিয়ে এডভান্টেজ পলিটিক্যাল মাইলেজ ল'ব কৈছে আৰু সিহঁতি কৈছে কি কণ্ডেম কৰিছে ইয়াত যিকেইটা কথা কৈছে এইটো আমি এইটো ভাল পোৱা নাই Lapentu MEC Dorsing Ronghang Setame Amena Robar Abari Along Rat Aphan Keron Atin Kosonsi Longpon Lok Lata Manghumeme Lapu Mongwe Rongpi APCC Lamjai Sar Popen Akoi Pipon পাব্লিকৰ কাৰণে অহা বস্তু হয় এইটো পাব্লিকৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে অহা কাৰণে এইটো বস্তু এটা প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টিত ৰাখাতকৈ এটা কিন্তু আমাৰ বহুতকেইটা চৰকাৰী অফিচ আছে ব্লক অফিচ আছে তেনে ধৰণৰ অফিচ আছে এইকেইটাত ৰাখা মই ভাবিছোঁ উচিত আছিলে Anparta KADCC Dunmaipu Ratul Teron Unparliamentary Ward Ningje Aputhak Jasemet Pinrempon Lapen Karbi Anglong Along Koila Sangti Alam Aputhak Non Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Bom Atum Kosonsi Chini Etpen Kelangding Ma Aputhak Sodak Pen Pinrempon Asal ক'ব লাগে this is very unfortunate Karbi Anglong Autonomous Council or এজন MSC হৈ তেওঁ যোনটো ভাষা ইউজ কৰিছে মিষ্টাৰ মুকুট মহন্ত যোনটো ভাষা ইউজ কৰিছে আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য বুলি ক'ব লাগে আৰু এইটো মানে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ BJP পাৰ্টি যে তেওঁলোকে সবকে সাথ সবকে বিকাশ বুলি কৈ তেওঁলোকে যোনটো সৰু ঘৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ স্কিমৰ যোনটো ঘৰ সেইবোৰ ঘৰ তেওঁ সব ইটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি চিমেণ্ট ৰড টিন সব যোনটো আচলতে প্ৰত্যেকটো বেনিফিচিয়াৰিজ নামত যাব লাগিছিল কিন্তু বেনিফিচিয়াৰিজ নামত নগৈ তেওঁ ঘৰতে সব বস্তুবোৰ আছে এইটো যোনটো হ'ব নালাগিছিল তেতিয়াহ'লে সবকে সাথ সবকে বিকাশ ক'ত গ'ল সেইটো মানে আমি এইটোৱে ডিমাণ্ড কৰিছোঁ খালি এইবোৰ ঘটনা কৰিছে বুলি নহয় তেওঁ ঘটনাত ইটা ভাটাৰ লগত আছে তাৰপিছত চেন লগত আছে তাৰপিছত কয়লাৰ লগতো ইনভল্ভ আছে সেইটো মানে চব চাই যদি আমাৰ সেইটো যদি চাই কাউন্সিলত যদি একো তেওঁৰ ওপৰত একশ্যন নলয় তেনেহ'লে এইটোৱে বুজা যায় যে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ যিমান মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকেও তেওঁৰ লগত ইনভল্ভ হৈ আছে Karbi Anglong Arlo Kedo Khaiso Mate Inglong Aso Tum Metang Jutang Juba Cheteng Ne Bomason Si Dolo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council RD Kedo Art and Cultural Department Pen Patir Pipon Si Jutang Juba Cherai Komponji Aphanpura Ulji Jiva Culture Complex along Mai Padopon Laso along Alohiaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council MAC Di Aphing Maslai Lapen Art and Cultural Department Director Hemari Tokbi Principal Dilip Kathar Gangbura Singnar Atum Chetong Dunsi RDP Dun
lason si aluhi pen lam ke jai ke non malom karbiang longar loke do khaiso atum jutang jubat lapen pinding sumpo cheteng nia son si dam bom lo lasika do ka viarat tami methang jutang jubat charai kom nang ji puta jai pon ulung chi pen David Sonteron News Fast Karbiang Long West Karbiang Long Nokbare Long Rialong Rokom Kecho Karbi Rong Supi number 2 Seng Ingling Arong Ameka Rajen Katharapan Nokbare Long Ria Sarke Patpona Mai Pado Ponsi Adapa Por Wosang Tarlang Ponsi Womu Wokan Sitami Mesensi Puthot Anarlo Apor Rajen Katharapan Nokbare Habekete Long Sing Tok DC Rajen Katharapan Sopong Pen Pung Ponsi Semi Peding Ponsi Arbudeng Ponsi Puthot Rajen Katharahin Pen man peng ke doa tumapan poho pen apak pen karcho bon lasoapi man peng ke doa tumapan sitame formai lapen man ke do pak ok sitame cheron pon laso hud dilip teron long ria sarajen be achom asar sar im pura motijar lapen along ri kaprek aman peng ke doa tum sitame chetong lun si rokom ke chualong RDP dun Nilip MSc constituency angkang alomta Assam angkang coronavirus aputhak school college kang hapasonsi Poilamati Presbyterian Mission School alomta Inkirdun Assam Gov atum pen kang pujia phan lam thelong letik ke Inkirdun bompo pusi royalingti ningje Patum illegal service atum coronavirus aphan Chirok Togasai Kideng Bangso Chirok Togasai Kideng along legal volunteers atum coronavirus aputhak Anso Serra Phan Kapachini Jipura Railway Station SBI Court Campus Lapen Rat Mulo Kedo Ke Ong along Flags Banner Tarpon Anparta volunteers atum Radaphan Asonson BD Sore Lapen Koson Si Bangso virus pen Koson Si Kachepajok Nang Jima Pu Alam Radaphan Than Pachini Pon Dipu Pen Pankastika News Fast Karbiang Long Patu Viajo Porphai Sirkep Apor Malom Ingnar Johnny Kopili Alang Roy Anat Pen Nangkapsi Mokhim Arong Ajo Nok Ajo Lutsi Pinangan Nok Josi Puthot Rong Ajo Bang Pen Mokhim Arong Lutsi Rong Aradatum Thekdun Long Pen Rong Aradatum Labangso Aingnar Aphan Karplungji Aphan Pinangan Rong Aradatum Por Ilo Bonta Ingnar Atum Angthin Kethepit Ajok Damde Dadlo Puthot Mokhim Arong Mekar Babu Be Ahem Ajo Porphai Kep Apor Malom Hem Pripi Adlo Lasodet api puthot kaprek ahem Suresh Ronghang ahem Ripthuloksi pinangan hormu hortar pahinu tikanglo puthot edon judu bordo loy ahem ta pinangan hormu hortar pahinu tikanglo la anchot kalisi puthot rong hingnu mate luthe arong setame pinangan pahinu tikanglo lapen puthot edon ahem kilut setame free tikang edlo lapen Hurjo Ronghang ahem simen arpong sitame pahinu tikang edlo lapen det api pinangan apor la Johnny Aingnar pinangan hemrit pahinu tikang pen puthot adap kathe ang apor porphai ke thom malom kopili alang royanat pangnu thusi puthot jedam thu juilo lapen hadak hemrit kanahok ahem phuatu Karbiang Long Autonomous Council atumaphan lahaya puthak nanglang nang jipusi hangpon birtaki tokbom ahut dongkamukam forest range atum setame kahumridam avelang pinya birta lansi pajulo domethakme kardom